Hano hari itangazo ngiye gusobanura cyangwa ngiye kuvugaho ry'ikimenyetso cya nyuma rigaragaza ko mu Burundi intambara itangiye. Lawrence Kanyuka iri tangazo yasohoye akavuga ngo bagiye kwirwanaho koko ubwoko bwabo wazarendira bumaze na FDLR n'abarundi. Noneho Lawrence Kanyuka agatangaza ko iyo ntambara bagiye kuyirwana bahereye mu mizi yayo, muri source, mu isoko yaho ikibazo kiri guturuka. Rero niba ubizi neza kandi niba uri kubireba neza, iyi ntambara iri kuva i Bujumbura, niho inzira iri, niho umuhanda uri, niho ibarabara riri. Niba nawe ufite amatwi yumva, ukaba ufite amaso ari kureba n'akanwa kari kureba ibiri kujya imbere, kugira ngo utazapfa cyangwa utazahona. Twerekana ko hari umugambi wo gusubukura intambara iri gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. AFC-23 iratanga ubuhamya cyangwa se integuza, irasaba amahanga kwamagana ibi byose bikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, birimo guceceka k'umuryango mpuzamahanga n'ibindi byose na za Human Rights Watch bose. Ati kuri ibi bitero rero bigamije gutsemba ubwoko ndetse no gukoresha imvugo z'urwango kuva muri Uvira, bavuga ati noneho twebwe tugeze mu mwanya wo kwirwanaho, turi mu gihe cyo kwirwanaho sasa. Ati nicyo tugiye gukora kigendanye no kurinda abaturage bacu tudakererewe, tugakuraho abadutera tugeze duhereye ku isoko cyangwa mu mizi. Ibyo ngibyo Lawrence Kanyuka avuga, umuvugizi wa AFC-23. Ejo bundi hari ingabo bagize bapasingishije babandi 7,000. Noneho coordinateri yari yitwa Ndamugabo w'umusaza Felix Antoine Chirombo yiringiye kurwana iby'ibiganiro yabiparitse. Ya ntambara Imana yavuze ubwo karibu no gusohora. Sultani Makenga amaze gufata ahantu hanini, bashoye amafaranga menshi, bamaze guhinduka umutwe w'igisirikare ukomeye utari bumanike intwaro, kuko ushyigikiwe n'abanyaburayi n'abanyamerika. Ntari buhagarika intambara kandi nawe uze kumubwira. Uwitwa Sebarundi Everest General Major Ndayishimiye, uyu nawe gukura ingabo muri Kongo kugira ngo isezerano risore ntiyazikurayo, kandi Imana yamaze kukamandaza umutima. Farawo ntiyari kubona uko ahunga ngo asubire inyuma, Farawo ntiyari kubona uko abivamo ngo ajeyo ninge na Mose. Oyaya, kandi yaramusuzuguraga akavuga ngo ni Mose, ngo ni Mose natoraguye, ni Mose ndamuzi. Nta gisirikare yaba kereye kingana uko muri iyi myaka ingaha avuye hano mu rugo rwanjye. Yese ibihugu duturanye byose ko mbizi uwo mutwe waba warakoreraga hehe? Uburundi neva rero nawe yabushoye mu ngwano, ari naho havuyemo abasirikare benshi gutoroka n'abandi bagitoroka, nkuko n'ubuhanuzi bwababwiraga ngo hagiye kwibonekeza akajagari mu gisirikare, mu gipolisi, mu mbonerakure n'abategetsi ubwabo basubiranemo. Ni nayo mpamvu mu butumwa bwahise mwabonye neva nawe yataye umutwe akajya gufata ubwene gihugu mu kindi gihugu, nawe afite igihugu. Yego, bisobanuye iki? Bivuze iki rero? Unyemerere rero, twebwe ubwacu imitima yacu ifite ubwoba, ndetse n'igihugu gifite ubwoba, kuko abarundi bamwe bari kwibaza guhunga bakajya ruguru, cyangwa bakava ruguru bakaza mu gisagara, cyangwa bakajya no muri Tanzania, abandi bakaza no mu Rwanda. Ngira ngo niyo mitima iri mu barundi n'abarundikazi, kuko nta yandi mahitamo bafite, ahubwo ni ikibazo kibakomereye babuza ayo bacira n'ayo bamira. Icyambere gikomeye cyane muza kubona hano kibereka ko iyi ntambara ishoboka, kandi kuva ababo bayitangaje, AFC kuva yayitangaje, karibu no kugira ngo ahubwo itangire, uko byagenda kose igomba gutangwa. Amerika ifite imbaraga, ntabwo ariyo yagiye kurwanya M23, ahubwo yo bari kuyiha amabuye yigurira indi yubaka igisirikare cyayo. Uburayi bufite imbaraga bwakoroneje Kongo, ntabwo ari bwo buri kurwana muri Kongo, ahubwo Uburundi bukenye bahagarikiye inkunga, Uburundi bukenye bahagarikiye ibitoro, Uburundi bukenye butagira n'impuzu z'igisirikare cyangwa z'igipolisi, ibirato bibashiriraho. Mwabonye muri defile ibyo mvuga ni byagaragaye ku masanamu. Niba umuntu ateye isaruti yagira kuno
mu kirenge muri taro y'urukweto mu kirato ukabona hano harahengamye ikirenge cyarahariye haragenda harahengama. Ibyo bintu bikagaragara ku masanamu ku mbuga ngurukanabumenyi. Niba umuntu abajije Neva ngo ko nta mpuzu z'igipolisi zihari, Neva akamusubiza ngo nta mahera mva makungu ahari, hakakora defile bake. Mu bibazo Uburundi bufite bwananiwe no kubaka isoko nkuru y'igihugu, mu bibazo Uburundi bufite bwananiwe no kuba bwafata itunga ryo mu butaka y'amabuye y'agaciro ngo budandaze abene gihugu batera imbere. Ibyo bintu bikananirana, ahubwo bose bakaba basuma umwe asahura undi asahura. Icyo gihugu mukaba ari cyo muha mukaba ari cyo muha M23 ngo nihangane nacyo, ngo nihangane nacyo. Nukugushora ntabwo ushobora kubatsinda, nukugushora nukukubwira ngo jya guhiga ariko bakakwima n'imbwa. Uyu munsi wa none rero Uburundi bugiye kurwana na M23 neza cyane mu kirundi cyizo ukuri kwamye, bagiye gusekurana batimburane barasane, nubwo bose bashobora gupfa ndetse natwe tukabigenderamo n'abandi mugabo ikibonekeza igihari ni ingwano y'agakura. Ariko nayo ntabwo ishobora gukomera cyane shingiye ko ntabwo Burundi buri kubona icyo buri kurwanira, niyo mpamvu abasoda bari gutoroka. Ntabwo none burarwanira iki? Amabuye avuye muri Kongo ntabwo ari kubaka ibarabara ngo abarundi baribone bavuge bati natwe ahubwo tuzajyayo. Amabuye avuye muri Kongo ntabwo ari kuzana igitoro. Amabuye avuye muri Kongo nta murundi uzi yarengera, n'ubundi ubukene ni bwa bundi. Noneho rero uwo murundi kumubwira kujya kurwana, nta byo kurya nta byo kwambara, mbere na mbere gaharwana mu gifu. Bakurashe wariye bakakurasa wanyoye, ibibazo byawe byakemutse, nta ngorane nyine gupfaho kama kawaida twese tuzapfa. Ikibi ni ugupfana inzara. Ku rugamba rero niba umuntu yariye rimwe nabwo impungure n'ibishyimbo, imvungure nyine ibiharage n'imvungure, urashaka kumbwira ko uwo muntu araguha umusaruro ku rugamba n'ubukene n'inzara? Kandi niba Burundi butaragize kuresista aho bavuye za Warikare kurinda bagera hano muri Uvira, ese hano muri Uvira niho Burundi buri buresiste burwane buhagarare kuri Kongo bwambure M23 Uvira? Hoye, ahubwo iyo bahindura bagahindura strategy bakabwira Imana ngo dushaka kubohoza Uvira tukayake Kongo tuyake na M, none hinduka iyo Burundi afazari. Mugabo ko muri kurwana mu nyungu z'umushahara, uzi ko iyi ntambara iri muri Kongo irutwa niyo muri Somali. Abantu bo muri Somali ubasengeye ngo Imana ibatabare, abasirikare bariyo, Imana yakumva abantu, kuko ni ubutumwa bwo kugarura amahoro, kubungabunga amahoro, nta busuma bundi bubyihishe inyuma. Mugabo rero hano muri Kongo ko ingabo zijyayo zose ziba zifite ibintu byihishe inyuma ya misi yibajyanye, nta nubwo urwo rugamba mushobora kururwana ngo Imana ibane namwe, ahubwo uruba rugiye kuba, kandi hano hagiye gupfa umuntu hiyongeza uwundi hapfe uwundi hahone uwundi. Ndasabira ibice byegereye Uvira, ndasabira ibice by'Uburundi byegereye Uvira, ibice by'u Rwanda bihegereye, ndetse n'abakongomani by'umwihariko bo bari muri ako kangaratete. Binabaye byiza nk'abakongomani bari Uvira bo nababwira ngo ni muhunge kuko ntacyo mutegereje. Mutegereje iki uretse buna Imana ibivuze ngo ni marayika baretse kumanura umuriro? Harimo abatarihana batarakizwa za mbabazi z'Imana, hogize ngo hasigaye iki? Ubu butegetsi bwa Neva buratembagara buzize izi nyeshyamba, Bujumbura iraswaho bizize izi nyeshyamba, kandi inyeshyamba kuva za Warikare binginga Ndayishimiye cyura ingabo zawe, hagarika kuba umufatanyabikorwa na FARDC, cyura ingabo zawe, hagarara, ahubwo Ndayishimiye nawe akagiserera akavuga ngo barafata Uvira bahite bafata n'u Burundi, kandi ibyo bintu akabona ko bishoboka. Buno rero M23 n'u Burundi, ubwo igihugu kigiye kurwana n'inyeshyamba. Republique du Burundi igiye kurwana n'umutwe wa AFC 23 barwane nk'igihugu n'ikindi. Ariko noneho koko bo igice barimo kitemewe nk'igihugu bari burwane
barwane umuriro uraka kandi iyi ntambara ntabwo ishobora kuzahagarara neva ari ku butegetsi, ntabwo ishobora kuzahagarara Gisekedi ari ku butegetsi. Aba bose bazava ku ngoma, aba bose bazava ku butegetsi, aba bose manda yabo irarangirana n'iyi ntambara ya Uvira. Kandi nanone Burundi bukavuga buti guturana n'abatutsi bo muri AFC ntibishoboka ntitubikoze. Ubwo rero harimo nanone igice kimwe cy'abahutu kivuga kiti tuzajya amakuru Uvira baturasa umugenda, ariko natwe ntituzayirekurira AFC. Barundi nabo bajya bakarabye nk'uko babyivugiye, ntimugire ngo ni urugamba rugiye kuza ngo rubu urugamba rw'inyeshyamba nk'uko mubizi, rubu urugamba rwa Bukavu nk'uko mwarubonye. Iyi ni ingwano karundura, ni ingwano karahabutaka, ni ingwano ihagarariye izindi ngwano zabaye muri Kongo. Kandi mpamya ko AFC nimara gutsindura urugamba, indi mitwe yose iri muri Kongo izajya yumva uyu mutwe ihunge, izajya ibona uyu mutwe ifatireho yiruke, izajya ibona uyu mutwe ntuzajya umenya irengero. Ni ukuvuga rero barundi kazi, shuti z'Uburundi, munzi ziri hanze, ni ukuri mwisamara, mwirangara, mwikata hariya, mwireba biriya, mwikumva biriya, ahubwo mbwiye abarundi n'abarundi kazi, niba wikunda muri ibi bintu urebe, genda uhuze ibyahanuwe, huza ibiri mu itangazamakuru, huza ibiri mu gihugu cyawe, huza ibiri muri Kongo. Wifata ibintu ngo ubifate uko kandi ufite abana, ufite ababyeyi, uri mu gihugu vrema. Nukuri muri gengesera muniyubare, amazi mpora mbabwira ko yarenze inkombe ku muntu utari kwihana, ku muntu utari gusenga, ku muntu utari gukizwa, ku muntu utari kubireba. Nukuri amazi yarenze inkombe. Mube maso aho bigeze, mugiye kurira nk'agahinja. Koko ubu abari muri Amerika muzaza mutabaye, abari mu Burayi muzaza mutabaye, ariko nta uzatabara neva ngo agume ku butegetsi. Jamais. Nta uzatabara neva ngo agume ku ngoma cyangwa abasendide. Bose bazaza bavuga ati AFC nisubira inyuma, ariko n'abadede nabo nibo badukururiye akaga. Rwose ngiri irembo musohokeremo niba mushaka amahoro. Biratangaje rero, simpamya ko sendide FDD nayo izasubira mu kibira. Bamaze kuba abantu bo peyiza burashize, bamaze kuba abantu b'abasirimu cyane, kubabwira ngo nimusubire mu kibira nisakirerwa, ni ikintu kidashoboka, ni ikintu kigoye. Baremera nabo barwane. Niyo mpamvu intambara izanakomera. Sendide FDD ntizarwana ngo irasubira mu kibira, kandi ntizarekura nanone ngo ivuge ngo igihugu turagiha, kandi nta nubwo AFC izafata igihugu ngo icyakabadede igiha. Oya, yo izarwana ba barundi biyemera baprofitiraho kuza gutabara igihugu cyabo cyangwa kukibamo cyangwa kugituramo. Nyemera rero tubandanye, ariko ikintu uza gukura amahaniki suko mu mubiri turabibona no mu mwuka turabibona, kandi ariko twe tugenda twishimikije ijambo ry'Imana icyo rivuga. Urakoze rero, tuguhaye ikazu kandi subscribe ukorera like na share. Wowe uri mushya, abasigaye tusanganwe mu iteraniro, asante sana. Kandi ni inkuru iteye agahinda n'ubundi. Koko mama 23 yamaze kuba dese, yamaze gufata icyemezo gikomeye, kandi yamaze noneho gusohora itangazo nk'uko bibonye kuri iyi foto na titire mu butumwa bwacu uri kumviriza. Ni ikintu rero kitari cyiza mama 23 yatangaje ku gihugu nka Repubulika cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo yavuze ngo Kanyuka ubwe yivugiye, umuvugizi wa mama 23, ngo Source niho bagiye kujya, aho ikibazo kiri guturuka niho bagiye kujya gutangurira, bakemura ikibazo burundu. Nyuma y'abari gutwikirwa, nyuma y'abari gupfa, nyuma y'abari gusahurwa, nyuma y'abari guhunga, nyuma y'akajagari wazarenda iri guteza gasa no kubwira abatutsi n'abanyamurenge ngo bose batahe mu Rwanda cyangwa barebe iyo bajya,
nyuma y'ibyo byose by'akajagari, nyuma y'ikisasa batanze itangazo bakavuga ngo bo bahisemo intambara. Urumva Cirombo cyangwa Felix Antoine Tshisekedi akimara guhitamo intambara, akavuga ngo ibiganiro bya Doha nibigende buke, yiringiye Uburundi, yiringiye Colombia, yiringiye FDLR n'abandi bafatanyabikorwa ba FARDC na Wazalendo. Ibi byose biringiye Uvira hagiye kuba intambara iruta yabereye Igoma cyane rwose, biragaragara, birashoboka, ntabwo ari ubuhanuzi. Ubu ni ubusesenguzi n'analize nagize ku makuru nasomye, nyarebye, ndeba ubuhanuzi nahanuye, ndeba ubw'abandi bahanuye, ndeba igihugu cy'u Burundi uburyo kiri kurwanamo iyi ntambara, aho gihagaze, opozisiyo kirimo. Ndavuga ngo aha bya bintu byose Neva arakururira karambaraye igihugu cy'u Burundi cyane rwose. Ngira ngo ni nayo mpamvu mwabonye abasoda b'u Burundi bamwe bari mu Burusiya batorotse ku munsi w'ejo ahahise. Ngira ngo no mu Burundi ubu hari abarenga 300 bafunzwe bazira kwanga kujya kurwana muri Kongo. Bifite icyo bivuze kuri iyi ntambara. Noneho rero uyu tuvugana M23 noneho ko ivuye mu gacerere igatangaza byimazeyo ko igiye gukemura ikibazo aho gituruka i Burundi, Ubujumbura. Kavuga ngo u Burundi niho source y'iyi ntambara, kuko Tshisekedi ntabwo ava ikisasa ngo aze muri Uvira, oya, ahubwo anyura i Burundi akinjira muri Uvira. Noneho rero nk'abafatanyabikorwa ba Felix Antoine Cirombo, Ndayishimiye n'abandi amuhuza nabo, nkuko Neva yavuze ati nzatanga igihugu cyanjye, abantu bahitorezi bahiri ku butegetsi bwa Kigali. Nagira ngo mbamenyeshe cyangwa batangarize ko ubu noneho ubwiwe ahubwo nibwo bugiye guhirima, kubera ko yabitangaje nta nguvu nyinshi ataraziganyije. Yarabitangaje ntiyatera kandi ntiyanagira no gushotora, ahagarara hamwe gusa, ari muri Uvira. Ubundi yaba yarafite amakuru nyayo ku Rwanda wenda kumutera, ntabwo yakabaye ategereza ko Uvira ifatwa aba yarateye u Rwanda. Noneho u Rwanda niba ari rwo ruri kurwana muri Uvira, rukabura uko rurwana muri Uvira, rukabura n'uko rurwana i Burundi, iyo ntambara akayihagarika. Ngira ngo nk'abanyepolitike b'u Rwanda, uhereye kuri Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Bwana Paul Kagame, we ari we wamenye ko Burundi bwenda kumutera 100%, bakabigiraho amakuru, bakaba babizi. Ntabwo byaguma mu magambo baba barateye, kuko umuriro bawusanga iyo uri, ntabwo ubasanga. Niko Kagame yivugiye. Uyu munsi wa none Neva nawe aravuga ati turiteguye, umwanzi wacu araduhigira, mugabo niba tubyonga tuzababyonga. Ikintu bishatse kuvuga ni iki hano kigiye guturika. Ndayishimiye agiye guhagarara i Bujumbura, yohera ingabo zigende kurwana muri Kongo, zishire zimwe, izindi zipfireyo, izindi zigaruke, kandi nazo zinice. Na M23 bazapfa, n'abawazalendo bazapfa. Intambara ntabwo ari ikintu uvuga ngo kirarobanura ngo abandi ntibapfe, oya, bose bazapfa. Ariko itsinzi iri mu bakongomani, kuko igihugu ni icyabo. Nuzajya gutera Burundi itsinzi iri mu Barundi, nubwo mwaba mukenye, nubwo haza Amerika muzatsinda. Nta muntu utsinda umwana iwabo, ibyo ntibishoboka. Umuntu iyo ari iwabo aba ari iwabo. Ni ukuvuga rero iyi ntambara ya M23 M23 ko iri gutangaza ikavuga ngo akaga kari kuva hariya, bakaba bari kuhareba aho kari kuva, niho bo bavuze bazahera. Rorose Kanyuka. Noneho nibamara kuhahera bazarwana intambara y'akataraboneka y'agakura. Kandi nabibabwiye, Abarundi n'ingabo z'Abarundi n'indongozi bamwe barirukanwe, abandi nta mushahara bajya bazamurirwa, abandi bafite inifomo zishaje. Nk'abapolisi bo mwabonye defile bakoze, hari imyenda 1000 banabibajije Neva,
abura icyo abisubizaho ngo amahera mvamakungu yarabuze, kandi ko kuri ziriya impuzu z'igipolisi ngira ngo ntibaheruka kuroswa matera, ntibaheruka kuroswa ibirato, n'igisoda nuko kirimo ibibazo by'ubukene. Kumbwira rero ngo ndayishimiye ngo agiye mu rugamba, njye ndi nkawe narureka nkarujyamo umwaka utaha, nkacukura inzahabu muri Kongo ugakurayo izindi, ukubaka igisirikare cyawe ukajya ku rugamba wacyubatse muri Kongo. No kujyana abantu bafite tekinoloji ya nyuma igezweho, ngira ngo mwarabyumvise Ramaphosa bivuga muri South Africa, yaravuze ngo igoma inteko ishinga amategeko iri guhinduka, Cyril Ramaphosa yaramubwiye ngo kubera iki mwajyanye abana bacu ku rugamba mutabanje kohereza amaneko? Ziriya nyeshyamba zifite imyitozo yo ku rwego rwo hejuru, bafite tekinoloji y'imbunda zigezweho, bafite tagete, bafite intambara, za ntambara za nyuma Israel iri kurwana cyangwa Uburusiya buri kurwana. Mwoherejeyo South Africa, igiye guhona, igiye kuhasiga ubuzima, igiye kuhababarira, igiye kuhababarizwa mu nyungu abanya South Africa. Gupfa k'umuntu umwe waho ni kimwe n'Ababirigi. Yego babigarutseho rero. M23 yacukuye amabuye iriyubaka, iracuruza iriyubaka, nta bindi irimo, nta by'amadini, nta byo gusenga, ihanganye no kubaka igisirikare cyayo. Koko yo yari izi urugamba izarwana, kandi yari bizi ko bahari, kandi yarababonaga ko bahari. Ngira ngo rero uyu munsi tuvugana n'ubundi mwitegura urugamba nyarugamba. Ubwo rero Sadek yo yaratsinzwe irataha, murabizi mwese, EAC iratsindwa irataha. Uyu munsi M23 kujya guteraho ikibazo kiri, kuko ikibazo ni Burundi kuri M23. Namwe mumbwiza ukuri, ikibazo saba Colombia, ikibazo saba FARDC, ikibazo si Wazalendo. Oya, M23 indwara ifite, ibibazo ifite, ikintu kiyibangamiye n'Abarundi. Ariko si Abarundi igihugu cyose, ahubwo ni ingabo z'Abarundi ziri muri iki gice cya Uvira. Navuga ngo zagiye nk'abafatanyabikorwa, ariko izitararwanye ngo zifate Goma, ntizirwane ngo zifate Kavumu, ntizifate Bukavu, ntabwo muri Uvira ariho ziri burwane ngo ziresiste usange zafashe umujyi zawuhaye Felix Kirumbi. Ibyo ntibishoboka. Ni ukuvuga rero uyu munsi wa none M23 n'ubundi, kandi iyo nubwo Abarundi baba bari butsinde ntabwo iri busubira inyuma, nubwo Abarundi baba bakomeye ntiri busubira inyuma, kuko gusubira inyuma kwayo yewe we, nta munyamurenge, nta mututsi, nta uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, nta muhutu hariya wahasigara ubaye uri mwabiriya bice byose kotorora. Iramutse itsinzwe ishyano ryagwa, babotsa mu burusheti, baba baga bukoko, baba baga bukware, nta warokoka. Bityo rero yo nta mahitamo ifite yo kurwana isubira inyuma. Ni nayo mpamvu intambara igomba gukomera. Neva we rero ari mu mandazi, ari mu bitumbura, arimo aravuga ngo ubwo ingabo zanjye zirakomeye, ngo zizarwana se? Ni intambara yo kubaka igihugu, ni intambara yo kuzamura igihugu, ni intambara yo guteza imbere igisoda. Iyi ntambara Abarundi bari kurwana muri Kongo isobanuye iki? None se tuvuge ko Abarundi aribo bakunze Kongo kurusha South Africa, kurusha Kenya, kurusha Abagande? Abarundi nibo bakunze Kongo kurusha u Rwanda, Abarundi nibo bakunze Kongo kuruta ibindi bihugu byose. Ububirigi bufite imbaraga buracecetse, Ubufaransa buracecetse, Ubwongereza buracecetse, Uburayi bwose buri mu gacerere. Ese Uburayi bucecetse ubundi habaye bwakabaye busohoka bukavuga? Bwo bufite tekinoloji iruta ya M23. Burundi nibwo bohereje kurwana n'intare za Salama. Ibyo bintu urumva bishoboka? FARDC niyo yajya kurwana na bariya abantu, urumva ibyo bishoboka? Niba Abanyaburayi batagiye, aribo bakoroneje Kongo, aribo bafite tekinoloji y'amadorone, nta n'umuntu wabo uhageze, bakagira systeme yo guhagarika imbunda zikoreshwa n'amawifi ziri hariya, Uburayi bwose bugaceceka, Amerika yose igaceceka, ikareka M23 bagafata uhereye za Warikare, za Goma, za Masisi n'ahandi hatandukanye, M23 bohoza ibyo bice byose ikabigira ibyayo, Amerika igaceceka, Bushinwa bugaceceka. Eske Uburundi nibwo buri resiste muri iyi ntambara?
ni ukuvuga rero Burundi buri kugambanirwa, buri mu gatego, buri mu mupangu utamenya uwo ari wo. Niyo mpamvu wabonye bageze i Moscow batorotse. Ese Uburusiya ko mbere kudeta ya 2015 Uburusiya bwarahagurutse buryama ku Burundi, buhaguruka ku Burundi buravuga, Tanzania iravuga. Uyu munsi wa none kuki byose byacecetse? Ni ukuvuga inyuma abanyamerika n'abagome baragenda bagafata telefone bagahamagara, urumva, barangiza guhamagara bagafona bakavuga ngo alo, musabwa kubahiriza ibi no gukora ibi. Ambasade ya Tanzania buriya muri Amerika iba yahawe amabwiriza, iyo mu Burusiya igahabwa amabwiriza, iya hehe n'iya hehe igahabwa amabwiriza. Kongo ikagwana yonyine ikabura uwuyifasha, bakayoherereza abacashuru bazayigeza ku kiko byanze. Ibintu byaranze. Uyu munsi wa none rero mama 23 isa naho iri kurwana, nta n'uwirwana nawe, koko abasigaye ni Abarundi. Abarundi rero ntibaresista mu gihe Sadaka yose itsinzwe, kandi South Africa ni igihugu cya gatatu muri Afurika mu ntwaro gikomeye. Fashe Misiri ugafata Algeria, ibyo ukabishyira ku ruhande, rwose South Africa iraza igahita igwa mu ntege ibindi bihugu bifite intwaro byiyubatse. Kumva rero ngo umutwe w'inyeshyamba wananiranye, vrema harimo ikinyoma gikomeye kandi gihagarariwe n'abantu bakomeye. Nyine aba bategetsi b'isi nibo ba nyirabyo, nibo babizi, nibo bafite amakuru. Nimuhagarara ahubwo Barundi bagiye gupfa bo bitegure, abazahunga bitegure, abazahuriramo n'ibibazo. Iyi ngwano koko ntabwo izijyana, ahubwo nakayobera bahinga. Nge nibyo mbona muri analize yiwanjye rwose. Ubwo rero ndaza mbihuze n'ubuhanuzi Imana yavuze ngo intambara izava muri Kongo. Kubera iki Ndayishimiye yagobereye akanga kuva muri Kongo, bishatse kuvuga iki? Imana iravuga ngo muzategwa, kandi ibice bya Cibitoke hano muri Minembwe, Bujumbura, kuri ya Roporo kwa Melchior Ndadaye. Ese uyu munsi wa none muri kubona ko ubuhanuzi butageze mu marembo? Ubuhanuzi burimo buradodora, buri gukomanga, ubuhanuzi buri kwinjira. Niba uri kurebesha amaso y'umwuka, ibintu Gakwaya yarabihanuye, njyeweho nta n'umwaka urashira mbihanuye, kuko nicyo gihe mbihawe. Ego abandi babihanuye mbere ku bwa Nkurunziza na mbere ya Nkurunziza. Ese wagize ngo ntibisohoye? Birasohoye. None se iyi ntambara agize ngo ntizanana muri Kongo? None se akajagari kari muri Kongo bari buhungire? Wazalendo iri muri Kongo, Mayimayi iri muri Kongo, FDLR iri muri Kongo, ba Omega bo bari muri Kongo, FARDC iri muri Kongo, polisi baba zamboregwa z'abakongomani zidashoboye bari muri Kongo. Gutsindwa kw'igisoda cy'u Burundi ni ingaruka ku murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Bose bazahungira i Bujumbura. Niba mara guhungira i Bujumbura, nta sekirite yo kubakotorora ihari. Bazahunga se bashyire bahunga n'imbunda, uzabakira ute? Kandi iyo umuntu atsinzwe kumukurikira n'ibisanzwe. N'inka iyo zirwanye ineshejwe indi irayivudukana. Inyamaswa nuko zibigenza, n'abantu nuko babigenza. Iyo urwana n'umuntu agatsindwa uramwirukankana. Mu by'ukuri rero nagira ngo sobanurire umuntu uduteza amatwi. Ubushije Imana irababwira ngo mushyire kuri konte kw'amasengesho. Ubushije Imana irababwira ngo mareke utanga ikimenyetso ari kugenda aduma ko abantu ikimenyetso. Umengo siho muri. Narababwiye ngo ibiganiro bya Katari nta kizavamo, ibiganiro by'Idoha nta kizavamo, ndetse n'ibiganiro bindi muri Angola naho nta kizavamo. Ntimwabyumva, muhita muvuga ngo ndi intumwa y'u Rwanda. None se ubu murabona hari ikiri buvemo? Ibi bavuga ngo Neva ngo yagiye kunegosiya na mama 23, Neva ntazigera ajyayo, kuko Neva hateganya gupfa, ararinzwe. Ibi abantu bandika ku binyamakuru ngo Neva ngo kereka yumvikanye na M23, bazumvikana iki se? Ko mama 23 kuva warikare itaka kwa Barundi bataha bakava muri Kongo kugeza Uvira, harimo inzigo, harimo umujinya, harimo agahinda, harimo iki kintu n'igihomboka kigasa n'igituritse. Umunyamerika azabimenya,
umunyafurika bimenye, uwo muri aziya azabyumva, uwo muri erope azabyumva. Ntabwo ari ikintu muri bufate ngo mugihindura agafu kwivugwa rimwe. Sultani Makenga navuga ngo ni nayo ntambara ya nyuma ararwana, nyuma bagahirika ubutegetsi bwa Gisekedi muri Afurika, hakaba impinduramatwara cyangwa se revolisiyo muri ubwo buryo cyangwa no mu bundi, ariko hano hagiye guca uwambaye. Abarundi baturiye bino bice navuga ngo mwe mukwiye gusenga rwose mutisengesheje, kandi mukaba amaso mugasenga cyane, kuko icyo bisobanuye, icyo biri kuvuga ibi byose, kubera ko turi abanyantege nke, abandi ni abapagani ntibanumva, abandi bararose bagira ngo ni inzozi, abandi babyumva mu ijwi bagira ngo ni ijwi, abandi babitwara nk'ibisanzwe. Iki gihe cyose mubone ibintu bizengurutsemo ni ibintu byatumye abantu basa n'ababa mu gahuge, ntabwo bari kubona izuba rirashe n'iriri burenge iryo ari ryo, bibereye mu gahuge. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Bivuze ko Imana iraca mu banyepolitiki ikabereka ko intambara yasuriranye. Mwuka Wera agaca mu bapagana akababwira ko intambara yasuriranye, bo ubwabo bakabyivugira. Niba Kanyuka atangaje Laurence agatangaza ko bagiye kwirwanaho nta yandi mahitamo basigaranye, nyuma y'abantu babo, nyuma y'ibintu byabo, nyuma y'agace baherereyemo, bati tugiye kwirwanaho kuko nta yandi mahitamo dusigaranye, kandi turajya gutangirira aho isoko yabyo iri. Iri jambo waryumvise cyangwa ntiwaryumvise? Laurence Kanyuka rero mu gihe atangaje ibi bintu, abantu bamwe bakutse imitima, abandi barahangayika, abandi bamwe barananyandikira ngo bahunga, abandi baranambaza se dukora iki, tubigenze dute, kuko babona amazi yamaze kurenga inkombe, amazi yarenze inkombe. Iri tangazo kandi riteye ubwoba, kuko ni itangazo ry'umutima rikababaza n'umubiri, nyuma y'uko bose babaye desi yo kurwana. Neva yiteguye kurwana, Makenga yiteguye kurwana, Laurence Kanyuka yabitangaje, Chirombo yiteguye kurwana. Ubwo rero hano harasigara abazimyamuriro, nabo bashobora kugwa hehe muri iyo ngwano. Imana idutabara. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, tabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, tabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Tekereza neza uburyo utwaye amahoro, tabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, tabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, tabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, tabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, tabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Yesu Kristo nashimwe cyane. Reka mbwire rero we wabanye natwe, nubwo twebwe twanariza cyangwa tukibaza cyangwa tugatekereza cyangwa tukaba twasesengura iby'iri tangazo, twishimikiza iby'Imana n'umurongo w'Imana n'ibyo tubonesha amaso y'umubiri, dushingiye ku byo twabonye mu mwuka. Tukabwira umuntu rero ngo aho urara aho wirirwa urakwiye kutasamara, urakwiye kutarangara, ukaba uri umuntu uhagaze ku maguru yawe abiri, kutegerezwa kuronka no kubona itsinzi muri Kristo Yesu. Umwami aguha umugisha. Ni ukuvuga ngo ijambo nagufashisha cyangwa ijambo twafatikanye cyangwa se ubumwe twagirana. Haleluya. Ndavuga kuri dayimoni y'ubukene, uburyo dayimoni y'ubukene izengereza umuntu. Noneho ndagaragaza ubukene bwo mu mubiri, ngaragaze n'ubukene bwo mu mwuka. N'ibintu
navuga bisa naho ari bitatu: ubukene bwo mu mwuka, ubukene bwo mu mubiri. Benshi cyane muri miliyari 8 zituye isi, abantu bazi ubukene navuga ngo bwo mu mubiri, ariko n'ubukene bwo mu mwuka bubaho. Amaguriro menshi tunyuramo, amasoko menshi utambukamo, ahantu henshi muri Afurika, mu Burayi, muri Amerika, iyi migabane 5 yacu yo mu isi, mubona abantu basabiriza, umwe avuga ngo unisaidie Kingorongoro, unisaidie Sheikh Safra, unisaidie. Umuntu wese akarambura ukuboko gusaba, undi akarambura ukuboko gutanga, ariko amaboko atanga agira umugisha kuruta ahabwa. Haleluya! Hano turi ni Getsemani, ho nguhaye ikaze i Getsemani. Umugisha abigishwa bahaboneye, umugisha abigishwa bahaboneye, umugisha Yesu yahatangiye, turi mu kirenge cye. Ndetse by'umwihariko nawe tuguhaye ikaze, ibyiza biri mu gihugu, ibyiza by'igihugu, naturere karemano, gihanga y'Imana, nawe welcome tu dusangira umugisha data yaduteguriye. Mungu asifiwe sana. Navuga ngo abantu bajya bakena ubukene bwo mu mubiri, ubukene umuntu agira mu mubiri arabumenya. Umuntu akamenya ko akenye impuzu, umuntu akamenya ko akenye amahera, akenye nta nzu agira, nta modoka agira, umuntu akamenya ko nta bwenge agira. Donc ubukene bwo mu mubiri umuntu akirondora, akimenya, kandi akabona rwose birakwiye, bimeze neza. Mugabo rero ikintu kibabaje giteye n'agahinda, ubukene bwo mu mwuka nta muntu ubumenya, ubukene bwo mu mwuka nta muntu ubwitaho. Ubu bukene bwo mu mwuka navuga ngo ni ubukene abantu batitaho, ariko nibwo bukene bubi kuruta ubukene bwose bwabayeho n'ubuzabaho n'ubwenda kubaho. Ubukene bwo mu mwuka nibwo bukene bwa mbere bubi koko, bwo burimbura umuntu. Mungu asifiwe. Ubukene bwo mu mwuka, impamvu mvuga ko ari bubi, kubera iki mu isi abigisha n'abigishwa umuntu adashobora kwigisha undi ko akenye mu mwuka? Kubera iki umuntu ashobora kubaho ntamenye ko mu mwuka ari umutindi wo kubabarirwa? Yesu yigeze abwira abantu, Yesu abwira umugwiza atunga, aramubwira ngo uri umutindi wo kubabarirwa, genda ungureho ifeza n'izahabu bidashira, imungu itajya, umugesi utajya. Haleluya! Uyu munsi wa none dufite esheke, dufite igihombo mu mwuka. Abantu barakenye, ntabwo babizi. Ubukene bazi n'ubwo mu mubiri, ubukene bazi n'ubwo mu mubiri, muwili lakini macho ya kiroho hakuna habari. Ndoto hakuna habari, sauti ya mbinguni hakuna habari. Nukuvuga ngo ibyo mu ijuru, ubukene bw'iby'ijuru, ubukene bw'iby'ijuru, turabatindi, turaboro, turabahanya, nta kintu dufite. Donc noneho usibye no kubigira, abantu ntibanazi ko mu mwuka bakenye, nibura ngo babirondere. Kuko umuntu ajya atangira, mu by'ukuri umuntu agatangira nta mahera afite, agahera ku 100 safra 100, umuntu agaheraho akazamuka, umuntu akabaho mu buzima bwe afite dukeya, kandi akabaho mu buzima bwe afite ibintu bitagaragara bidafatika, ariko akagenda azamuka. Ejo akubaka inzu nziza y'ibyumba 8, ejo akagura imodoka nziza y'amadolari arengeje 10,000, cyangwa se amadolari arenze 30,000, cyangwa se amadolari 40,000. Umuntu akagenda aduga akawa muririmbyi ngo Imana ni nziza, dabo akagerayo. Kubera iki abantu bakenye? Kubera iki abantu bakenye? Kubera iki abantu bafite ubukene bwo mu mwuka batabona? Kubera iki abantu bakenye? Umuntu agakora impanuka atabizi kubera gukena mu mwuka. Umuntu akabaho mu mwuka asabiriza amasengesho yamubohora ku ndwara. Umuntu akabaho mu mwuka asaba amasengesho yatuma nawe agira inzozi nziza, akava mu nzozi z'abadayimoni z'imiruho. Umuntu akabaho asabiriza iby'umwuka, agasabiriza umwaka umwe, agasabiriza imyaka 2, agasabiriza imyaka 3, agasabiriza imyaka 4. Umuntu agashyika imyaka 50 ari gusabiriza ubutunzi bwo mu mwuka. Yesu yaravuze ngo mushake muzabona, mukomange nzabakingurira, kandi musabe muzahabwa. Ariko
ariko nta karimbi Yesu yigeze ashyira ku by'umwuka ngo avuge ngo aba bazabibona aba ntibazabibona. Umwenda warasadutse ngo umuntu wese yigerereyo. Niba umwenda warasadutse ngo umuntu wese yigerereyo, nta muntu n'umwe uhejwe kwerekwa, nta muntu n'umwe uhejwe kurota, nta muntu n'umwe uhejwe kumugisha, nta muntu n'umwe uhejwe mu byiza. Imana izaduha ijuru n'ibindi byose izabiduha. Abantu bikubeshya, abapasiteri bikubeshya, abantu bikwitiranya amazina, abantu bibeshya. Imana yacu ntabwo inegurizwa izuru. Umugisha nawe yawuguha, amahoro nawe yayaguha, urugo rwiza yaruguha. Nkubwiza iki? Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Uwahinze urumogi imvura iragwa, mu murima w'umurozi imvura iragwa, umurima w'umugororotsi imvura ikagwa. Wikigunga, wikiheba, wikiciraho iteka. Ni ukuri Yesu aracicaye ku ntebe y'imbabazi. Naje gusemerera ndi hano, naje gusemerera ndi hano. Turajya mu mazi dusenge, turirira igiti dusenge, turajya i Getsemani, umwuka w'Imana uko aduhata uko adusunika, twiyiriza ubusa, tubwire Imana ngo biguma canke byoroha, ndagomba kubona uwabambwe, baseke canke babireka, ndagomba kubona uwabambwe. Ntabwo rero turi mu murongo cyangwa ntabwo turi muri connection yo kubwira abantu ngo cika intege. Jamais. Twariganyijwe kenshi, batwiba kenshi, batwambura kenshi, batunyanganya kenshi. Mugabo uyu munsi b'amaso, amuka katika jina la Yesu Kristo, amuka mu izina rya Yesu. Tera intambwe imwe, Yesu araguterera 99. Umugisha wawe urahari, iby'umwuka byawe birahari, iby'umubiri byawe birahari. Abantu biguhenda, abantu bikubeshya. Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Nakwambia Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Jina la Bwana libarikiwe. Bite umwenda warasadutse, ujya muri Amerika ajyeyo, utabishaka byihorere. Umwenda warasadutse, ubaho neza beho, utabikeneye byihorere. Umwenda warasadutse kugira ngo umuntu yigerere mu ijuru avuge icyo agomba. We wijya kubeshyera abantu, wijya gupfundikanya ibidahari. Umwenda waratabutse ngo umuntu nacenera guseka seke, umuntu niyifuza amahoro yabone. Umwenda warasadutse. Ntabwo amategeko y'ijuru aboha, ntabwo Yesu ari we muntu mubi, ntabwo Yesu ari we mugome, ahubwo Yesu ni Simba wa Yuda, ntare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi. Uwo haleluya. Ngiye umuntu wese w'ikiremwa, abarozi biguciraho iteka ngo ubyemere, umubiri wiguhinduka ngo ubyemere, shitani yikurwanya ngo ubyemere. Hagarara mu murongo umwe, hagarara mu nzira imwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibindi bisigaye Uwiteka arabyikorera, ibindi bisigaye Imana irabyikorera. Haleluya. Cunga mu mwuka ubukene ufite, cunga mu mwuka ibibazo ufite, cunga mu mwuka intambara ufite. Ese nawe urakenye nkanjye mu mwuka? Tujya dusaba abantu amahera bakadufasha, kandi tujya dusaba abantu impuzu bakatwambika, tugakena amasomo bakaturihira minerivare, tukajya ku ishuri tukiga, tukamanuka imisozi tukazamuka iyindi, tugakoresha imanza zizimbye, tugafasha abacu nabo bakadufasha. Ariko Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, ubukene bwo mu mwuka butumye abantu bajya uburozi. Ubukene bwo mu mwuka butumye abakobwa babura abagabo, abasore babura abagore, abagabo babura abagore, abagore babura abagabo, abana babura ababyeyi, ababyeyi babura abana. Ubukene bwo mu mwuka bwatumye tugwa mu byobo tutabizi. Ubukene bwo mu mwuka, urupfu ruhagera tutarubonye, murozi akakwinjirana utabizi. Ubukene bwo mu mwuka bukatwambura, bukatunogora amaso, bukadukata amatwi, bukaduca amaboko, bukaduca amaguru. Ubu bukene bwo mu mwuka nawe urabuzi. Hindura isengesho usaba Imana ngo Mwami Yesu, najyaga asaba ubutunzi bwo mu mubiri gusa, hindura usabe n'ubutunzi bwo mu mwuka. Wajyaga ugasaba ibyo mu mubiri, noneho saba n'ibyo mu mwuka. Wari umukire mu mubiri, ariko hindura usabe ubu umukire no mu mwuka. Wari umugwiza atunga muri siyansi, ariko hindura noneho ube n'umugwiza atunga mu by'imwema. Amen.
nibura umwaka umwe ubisabirize, ibiri ubisabirize, ariko mu myaka 5 6 uzaba nawe uri umugwizatunga w'iby'umwuka. Igipimo cy'ubutunzi bwo mu mwuka nacyo kibaho kandi kikagaragara, ariko bishobokera abizera kandi bigakundira abizera. Haleluya. Yesu niwe nihishemo, yambere y'ubuhungiro, ntacyankuraho amahoro, yambere y'ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambere y'ubuhungiro. Kuba Yesu ari umugwizatunga wo mu mwuka, ukaba umworo mu mwuka, biragatsindwa n'Uwiteka. Turabivumye, izuba rirarenze ryo muri Afurika aho mperereye. Kuba wifuza ibyo mu mwuka, Yesu yarabambwe kugira ngo ubibone. Abazimu bashimani guhera ubuntu mu izina rya Yesu. Oyaye, oyaye, hari ibintu bitumvikana. Kuba Yesu yaravuze ngo nzenda ku bya data mboherereza iby'imwema, mugabo wowe ukaba utazi na waramutse, ukaba utazi na bonjour, ukaba utazi na morning, ibyo mu mwuka, ukaba uri umworo mu mwuka. Icyo kintu gisubirwemo, icyo kintu gisubirwemo. Ubu butunzi unyemerere dusengane, ejo nzabigarukaho. Ndagushimiye Mwami Yesu, waje i Getsemani kugira ngo ibyasezeranwe bisohore, natwe turi kugera ikirenge mu cyawe. Umuntu wese ufite icyifuzo cy'ubutunzi bwo mu mwuka, umuhera ubuntu. Umuntu wese wifuza gutunga ubutunzi bwo mu mwuka, umuhera ubuntu. Hama nubwo mu mubiri turabukeneye, dukeneye ubuzima bwiza, dukeneye inyishu n'ibisubizo. Ono di Jesu, uduhera ubuntu Papa, uduhera ubuntu Mwami w'abantu, uduhera ubuntu Nyir'ijuru n'isi. Mu izina rya Yesu ndasengana na mwene data uri muri Amerika, ndasengana na mwene data uri mu Burayi, ndasengana n'umuvandimwe uri muri Afurika, ndasengana n'umuvandimwe uri muri Aziya, Arabiya Saudite, mpande enye z'isi ukurikiye ubutumwa ku Mbabazi TV 3. Dushonje iby'umwuka imbere, ariko no mu mubiri turakenye. Haleluya. Ariko ufite uko ubigenza bikemera, ufite uko ubiroranya Mwami, ufite uko ubitambutsa Mwami. Ngaho marayika Mikayeli adukururira imbago zo mu mwuka nk'uko yafashije Yabesi, kandi marayika wo mu mwuka aduhesha umugisha no mu mubiri. Mu izina rya Yesu imbago zacu zaguke. Ngaho rero usuke mu mperezo zacu, twunguke, duhirwe, turoranyirizwe mu izina ry'Umunyanazareti. Amen. Mugire ibihe byiza. Naje kubasengera nisengera, ndabizi ko mukunda Imbabazi TV 3. Amateraniro yacu mwarahezagiwe. Uru ni urusengero rwanyu, ni cano yanyu. Nanjye ndi umukozi wanyu, Profete Marite. Tepokeshezererererebo zomene ya zopaya urave bibaye ukamene kuwa petekeshezererererebo. Ndambuye ikiganza ku bantu barwaye bakurikiye ubutumwa bwiza. Fata ahantu urwaye, ndumva marayika n'urushinge rwiwe aje. Tepokeshezererererebo. Reba dosiye yawe yari yarajyamye, Uwiteka arayibyura. Reba hutera ivyo wizeye, mbaraga z'umwuka wera uzambara. Amaso y'umwuka gusubireko, amatwi y'umwuka gusubireko, akanwa k'umwuka ugasubirane. Ndatura mu izina rya Yesu. Ndahezagira, ndahezagira, kubwo Kristo yangize ugohezagira. Shebo resererererebo. Haleluya. Yesu yohereje abantu bavugira ngo genda wiyuhagira mu kidendezi k'Isorowamu, numara urareba. Kandi Yesu ageze ku mazi atemba mu mbizi, Bibiliya iravuga ngo mu mazi y'imbizi Mose azajya ajyana abantu abakize umuvumo cyangwa umuze, abagirire deliverance. Nanjye nzanye icyifuzo cyawe hano, nanjye nzanye ibibazo byawe hano. Mu izina rya Yesu ndagusengera, mu izina rya Yesu ndakunihiye, kandi nanjye ninihira.
mu izina rya Yesu ndagutakambira uhoraho akwibuke data wa Aburahamu na Isake na Yakobo sere merederebo agutabare kubw'icyubahiro cye. Haleluya. Tutaimba ozana senenene, tutaimba ozana, tutizunguka zunguka menye giti cyaye, tutaimba ozana. Umuriro wo gutabarwa twawucanye ugomba kwaka, ariko n'umuriro wo gutwika abazimu Imana yawucanye, no kwirukana Satani no gutsinda Satani. Umwami akumpera umugisha. Reka tubandanye ubutumwa bw'ejo, umwami azadushoboza. Amen.